tun hnai atang hian Trump pa hian Russia chunga aril ruput mang athak ta hlok ani ber mai US President Office alu atanga ni reilo tenua Russia le Ukraine in karboina achin fel tur thu po beseina sang tak nein apuang lok hial ani kha US President a han ni tangeya theitop cho in rampan in kar chemek chu tuam thatumin ma po alangeya atira phei kha chuan Ukraine zoki adem na ema ral thuam lama US in tranpuina akal pui mek po atitop hiala mirin lo takin thil akal puya mi then khat phei chuan Trump pa hian Vladimir Putin a hi alo va hlau em ve an ti man hial nge palai te tirin Russia hi an har satna ngai thak sakin ador fowa ama Trump pa ngei po hian dar ka rei tak Putin a hi biak latna in a be fo bok tuna ero Putin a laka abei dong ve ta ani nge yang Vladimir Putin a hian tongkam thale ngai thak nuam takin min chang zela nima sela kanin biak zo vele poisoi lo nun na la turin bom ka chu a hre chuang si lo tuna chuan Ukraine na anin karbo rok chin fel tum hi thil khir tak ani ta Putin a hian lemang min lo der khum char ani bere aron ti chuak ve ta hlol mai tuna chuan Trump pa hian Russia laka aril ruput dana thak ta a ral thuama Ukraine a tranpuina ati to po asut le ta hial mai Russia laka aril ruput dana thakang bokin Ukraine chunga aril ruput po hetiang hian a thak ve ta bok voin July ni sompali sang ni somni panga a hian President Trump pa hian Ukraine van boruak ven himna tan Patriot missile defense system a thon tur thu apuang ta a hei hian Russia missile le bom hlau om lo thok te laka Ukraine a hum don ani he Patriot missile defense system man hi European Union chuan US an pethungang kumin mars thatira khan US an Ukraine he na ral thuama pek chu alo ti top to a nimasela Ukraine he na ral thuam pek na hi a thar thole don ta a air defense missile changkang ber thlengin a pedon ta ani nikum December sang ni somni palia khan US and Ukraine tranpuina tan US dollar tluk le ding on ni le achan ve chu pek chu alo rem ti to a hei hi Trump pa hian dan tum lovin arem ti ve don tabok ani ome tun hnaya hian US in Iowa atir Lieutenant General 𝒂'𝒏 le Ukraine President Zelensky te Ukraine khopuya anin koma Ukraine van boruak ven him dan tur te ral thuam tamzok siam tun dan tur le Russia shrek dan tur chipchiar te an soidun ani US in ral thuam lama Ukraine pui atum thar chu Senator Lindsey Graham chuan a thlop hle a Trump pachunga po alom thu a soi chuak hial nasa zoka Russia shrek hi thil tur tak ani atibok ral thuam lama Ukraine an pui ba ka hian US le alam tang te hian Russia laka shrek na nasa zok kalpui an tum thar le tabok ral thuam ba ka hian US and Ukraine hi aram chunga masona rural lian tak Russia in ati chiat sakte siam that sakkonga pui atum boka economic resilience agreement kaltlangin Ukraine hi loan dollar tluk le ding on somni zet the chua sak atum he hei hian kol phetha siam chu ale lo nei le huan thlai siam konga pui na thlangin a huamang tuna hian US and US aid le State Department kaltlangin Ukraine a hian amamo te hnena cho le chen na te hrisel na konga in en kol na le khowot laka himna hna thokin tranpuina akal pui mek nge Trump pan an laka aril ruput dan a thak ti a hriat wang ani mai theya tunlai hian Russia hian sangoi zon pui dap konga na satakin ma ala meka Russia Foreign Minister chu North Korea a zinin Kim Jong Un nen ram pahni te in karbo rok that zia antar lang thar chuai mai ani mitam takin Donald Trump pan White House a Ukraine President Zelensky alo khak chia mai kha mak anti in Ukraine tran tu te beng a thlep na sakman hle ani kha nimasela Ukraine laka aril ruput mang aron thak ve ta a tranpuina kalpui atum thu aron puang thar ta hian mitam tak atilom hle Ukraine tran tu te ba ka hian Ukraine ram ngei po in Trump pachet lak dan thar hi an thamwan pui nge in arin om US le Russia le Ukraine in karbo ruak om zel tur hi khovelin kan thlir thup mai ani tak ber hi